Rangers will have to buck the historical trends. They've never overturned a first leg deficit when they've lost the home leg. That's what they've got to do next week. Larson with the goal. Rangers 0, Malmo 1 at the end of the first leg. Ricardinho. Bornos. Well-being. Out by Tanel. Ricardinho's cross. They pulled another goal back. Janssen has got there. Can Malmo possibly do it? It looked like a little shade of offside here as the ball got spun in, but it was Janssen who got the final touch. Úplně volná je levá strana spartanské defenzívy, ale hlavně Forsberg se rozhodl vystřelit a poteč Radka Kováče končí míč v brance, což je nepříjemnost veliká pro Spartu. A několik set švédských fanoušků pochopitelně nadšený. Konča. A je to špatně. 1-2, Kiese Tallinn. Další propadák defenzivní Sparty, tentokrát na levé straně. Míči se dostal